Hallelujah. God is good. Modimo o lokile. Hallelujah. Ke a le dumedisa ka lebitso le matla la mphulisi wa rena le Kriste Jesu wa Nazareth. Amen. Njengoba senizwile ke na moruti khomotso Siyanego namhlanje ngizabe ngiyenza umthendelelo. So ha ke tlo tseya nako etelele ke tlo re hla masinya nje bese siyandlula ukuthi sikwazi ukugijimela la sifuna ukuya khona. Hallelujah. So ke kopa re bule Bible tsa rona mo bukeng ya Matthew encwadini ka Matthew chapter 26 and then angizoyifunda yonke nizoyifunda mesekhaya from verse 17 Matthew 26 verse 17. Hallelujah. This part is when Christ bese aseduze ukuthi impilo yakhe kunikezano ngayo. Hallelujah. Nesithi nako ifihlile ya hore ke nako ya hore Christ a thagiswe sefapanong. Amen. And then netlameya udla isidlo senkosi nele nako ya hore aje the last supper sejo sa bofelo le barutwana ba hae. Amen. So o bolela mantswe a mange ba mmotsisa hore where can we prepare? Are there's a guy that you need to go to. Kuno ubaba okhona mele niye endlini yakhe nimtshele ukuthi namhlanje satsini la kajeno ke na le appointment le yena. Hallelujah. And then re tloja lapeng la hae ba prepare lapeng la hae. Ke ka lebaka la eng go le botlhokwa ukuthi mele sizilungise tlameya re prepare before re ja the Holy Communion. Amen. Hobala 1 Corinthians chapter 11 ebolela mantswe ya iri ngaphambi kokuthi udle umuntu azihlole eri before ukaja ticheke pili bheka ukuthi ngaphakathi kwakho umenjani. Hallelujah. Sometimes siyadla kodwa uthola ukuthi asi right emoyeni noma ucasule yini or ukwatiseking of whatever muruti bile wanthwenya he ke tsena moare right le win. Amen. So maybe hiyo enye into yenza ukuthi ungakwazi ukudla isidlo senkosi. Hallelujah. So but ngithanda ukuthi zicheke ngaphakathi kwakho. Amen. Ungadli whereas you are not right in your spirit. Hallelujah. Because of lentsula modimo le re when you eat when ungasi right
the time when you eat this Holy Communion, not being okay in your spirit, that's the reason why some of you are sick. That's the reason why some of you are niafa. It doesn't mean ukuthi ukufa phansi njengomuntu sizomncwaba. No, it speaks about ukuthi niafa emoyeni. But baba ngelashwa moyeni kabaka la hore we are eating in an tsela isn't right. Hallelujah. So it is important that preparation is there. Number two, it is important that each and every one of us must check. Mele uzihlole ngaphakathi kwakho. Amen. Ukuthi by the time uzokwazi ukudla, you don't eat judgment. Hallelujah. But you eat life. Remember that this what we are doing when you go on with this verse, Kubo 26, it says you must do this in a form of remembrance. Amen. Remember that we are proclaiming the coming of Christ. Hallelujah. As we are partaking on the Holy Communion. Amen. So I'm just going to give few seconds, just a minute or so, that check your heart. If utengutu ukulege from where you are, do so. And don't let this cup pass by you. Hallelujah. Don't let this cup pass by you. Amen. Let this cup be an addition empilweni yakho. Amen. So I'm going to give just 30 seconds and then we examine ourselves. Bese siyazihlola. Singavala amehlo and then omunye umuntu uyazi inkinga zakho. Father, we thank you for that, Lord. Each and every one of us is checking that, God, you are with us. You are purifying us. Modimaka, I pray for each and every person that is going to partake upon the Holy Communion. That, Lord, let this be a change in our heart, a change in our life. Transform us. And Lord, I pray that cleanse us. In the mighty name of our Lord and Savior Christ. Amen. So sizosukuma ngeenyawo and then laba basengeside singaya lapha and then laba bangaside zangapha bazonikeza from this side. Amen.
sithepahetse le ho seng matsatsing a kajeno Jehova. Wena o morena fubeng sa hao Jehova ho ngwetswe diphiri le makunutu morena wa ka. Ke ka moo re tla pela sefahleho sa hao Modimo wa ka re ikatumetse re le bana ba hao. That Lord take control. Lead us, Holy Spirit, as we partake upon this Holy Communion. This is your body, my God, that was shared for our transgressions, for our mistakes, for izono zethu Baba. Ke ka moo Modimo wa ka re bitsang ho wena. Re tseya sebaka ho seng matsatsing a kajeno. Sitithatha na indawo Baba, sinikeza lonke udumo kuwe Baba. Siyabonga ngomzimba wakho Baba, siyabonga ngegazi lakho laphalala Baba, ukuthi namuhla sibizwa abantwana bakho. There is no one like you, Holy Spirit. Father, cleanse us, purify us, wash us, transform us, remind us what you have said in your word. That Lord, as we partake, God, we are asking that let this cup not pass by me, but let this cup be with us. And Father, we thank you. We thank you. We thank you. We thank you, Holy Spirit. We thank you. We thank you, my God. Lentswe la Modimo le re, He took the bread and broke it and give thanks. Baba, siyabonga ngomzimba wakho. In the same way, He took the cup and gave thanks for the blood that was shed for us. We thank you. Singadla isinkwa. Thank you, my God. In the same way, He took the cup and gave thanks. So this is a form of us surrendering and showing that we, as the children of God, thina njengabantwana bakaNkosi uJesu, siyabonga ngale gazi elaphalala. Singaphuza isinkwa isidlo. Father, thank you for a day such as this. Modimo wa ka will always remember you. In the mighty name of our Lord and Savior Christ Jesus, we thank you. Amen. Amen. Modimo wa rona wa tshepahala ka dinako tse tsohle. Bazalwane ke tlo kopa khoere ba tamele ka mo pele. Ke kopa khoere ya mo hae ba tamele mo pele.
Jehovah, Jehovah Jireh, he's not a man. 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 Oh, wamunkulunkulu akaloyi xoyi ungu Thixo onenyaniso bambelela kuye akaguquki uThixo ngoba yena unguThixo akaguquki uThixo usoloko enzinzekile ngoba yena unguThixo unguThixo nenyaniso unguThixo unguThixo nenyaniso unguThixo unguThixo nenyaniso unguThixo onenya ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisukukholwa kwami thatha uqobo lwami nakho konke kwami ngiyavuma ngijulise Nkosi othandweni yandisukukho thatha uqobo lwami mina ngiyavuma ngijulise Nkosi othandweni yandisakimi yandisuku ngithi thatha uqobo thatha lwami uqobo mina Nkosi ngiyavuma ngiyavuma Nkosi ngiyavuma Nkosi yami ngiyavuma Nkosi ngiyavuma La 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 la. Ta la 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 le la 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 la. Ta la 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 la. Hallelujah. Ke go pale ba bethele matsoho. Ke go utlwa le melodi. Ke go pale ba bethele matsoho. Amen. Jesu ke morena. Ke kopa ba ba re modimo a zanka ba irela selo mo bophelong ba imise matsoho. Ke kopa ba ba re modimo a zanka ba etsetsa selo mo bophelong ba imise matsoho gore ba emelle. Okay. Hora re modimo a rena o tshepehile. And I believe gore dilo tsa tsotlhe tse re na leng tsona re file ke modimo. A ke re bazalwane. So re tloya gore ke nako ya moneelo. And then ke tlo kopa re neela
re itse re neela mang akere re neela modimo akere so a go wila scripture ka re modimo yena o khonno refa ka lerato la hae le rena today ro mofa ka lona lerato le a re fileng lona lele so ne banong ke na kwa moneelo bazalwane ke khopela le emelle akere ke lutlile le re a ona a re modimo a nkirela selo o riretse akere le rena today ke na kwa a re mo ireleng re mmontshe gore ra morata ene re a leboga because lentswe la modimo le re it is by grace that we are saved ke se mohau o ke re sa moitse modimo re le kwa ene bazalwane re ke fitise ntwe a so re ho sa pholoswa sathane a o bethi wa o tibisa o nyaka o ntse sa pholosi so rena ba re pholositseng ra itse gore ha re tibisa re ya go kae ra utlwana bazalwane ke kopa re tlo neela bazalwane ka ona mohau o Silivele le khauta. Hallelujah. tsidi ke kopa le Silivele ka o le neela khauta. Haji na tsona. e ngwashile mola bazalwane Impaki ene ngwashile mola ubela. Seka pilu nyaka. Silivele le khauta. Haji na tsona. Impaki ubela. Seka pilu nyaka. Silivele le khauta. Haji na tsona. Impaki ubela. Seka pilu nyaka. Modimo kieo kia dumela. Modimo kieo kia dumela. Modimo kieo kia dumela. Modimo kieo kia dumela. Modimo kieo kia Baba wethu oyingcwele isele Nkosi yethu Jesu Kristu siyabonga dwala lamadwala nasekuseni sibonga umnikelo umoya oyingcwele siyazi ukuthi sinikele kuyintando yakho umoya oyingcwele sibonga lokho siphe khona banezezela abantwana bakho basanikele ngegama lika Jesu waseNazaretha ngoba ushilo umoya oyingcwele ukuthi elakho igolide nesiliva ingakho sinikela kuwe ngoba siyazi ukuthi konke kwavela ngawe ngegama lika Jesu waseNazaretha amen. amen ke tlo kopa worshiping song tse 2 and then tatele hoko o tla ba setsa tla ka mopele ke tlo kopa re eme ka maoto re tlo worshipa and then tate moruti le hoko o tla ba setsa tla ka mopele
Lord Jesus. Thank you, Father. We give honor and glory to your name. Obani haona libitso leo modimo wa ka re ka khumamang ho lona ha e se libitso la Jesu Kriste. Ro bone o tsamaya le baholo ba rona modimo wa ka le rona ga ikgethela o tsamaya le wena tate. Obane mesebetsi ya hao ya bonahala ha o fetohe lentsweng la hao modimo wa ka seo o reng ke sona se a phethahala maphelong a rona. You are an awesome God in our lives. You exist in nature, but you are not nature. That's how miraculous you are. Tlhahong re a o bona modimo wa ka, empa ha o hloke tlhaho ro be teng wena. What a privilege that you are giving us modimo wa ka tsatsing lena. Hore rona re bitswe ka lebitso la hao. O re fa monyetla modimo wa ka hore re o bitse ho ya ka maemo ao re shebaneng le ona maphelong a rona. Ha re hloka kgotso, we say Jehovah Shalom. O kgotso ya maphelo a rona. Modimo wa ka batho a bantsha di-logo, di-labels, ba beha mabitso a bona. Rona re re Jehovah Nise. You are our banner even this time. You are our banner even this time, Lord. Ha re hloka phodiso modimo wa ka, re re Jehovah Rapha. Re bitsa ho wena modimo wa ka, hobane o modimo mofodisi wa rona. Ke ena phuteo ya hao e kopane mona tsatsing lena modimo wa ka. E mong le mong o tlile a jarile ka mo a jarileng ka teng. Empa re fihla sefapanong sa Jesu. Merwalo yohle ya fela modimo wa ka, hobane ke wena ya nkang sebaka. Re a leboha le motshehare wa tsatsi la kajeno hore re ka tla ka hlo khumama pela hao modimo wa ka. Thank you, Lord Jesus. Amen. Let's give our Lord a round of applause. Sanbonani, Dumelang, dumelang, sanbonani, niyaphila. iphitsi, Ke tsatsi le letle le entsweng ke Jehova ka ilanga jeno. elinhle lenziwe uNkulunkulu namhlanje. Ke a tshepa mo le dutse mo le keeper social distance. Uyathemba ukuthi la nihleli khona nisayigcina social Ke di distance. family tse ke bonang di dutse together ha se metswalle. Abawomndeni abahleli bonke Re a dumellana ke re. siyavumelana. Hallelujah. Amen. Ra le amohela shining light modimo a letse hantle. Siyanamukela eShining Light uNkulunkulu anenze kahle. Le bohle ba shebileng from YouTube Na bonke ababhekile ku YouTube manje. all over the world, you are welcome in Moreleta Park Shining Light. Umhlaba wonke namukelekile ukuthi ningeza eShining Light eMorlet. Lena ke letsatsi le entsweng ke Jehova leo le kekeng la itshola ho lona. Leli ilanga elenziwe uNkulunkulu esingasoze sazisola kulo. Hallelujah. Amen. Ona le mo ke tlamile ke nteng ma gona le mo ke tlamile ke qale teng. Uthi kukhona la ngabe fanele uya khona kodwa kukhona la fanele aphinda aqale khona. Ba sa ntsebeng ke nana le dilehoko. Abangamazi ke umfundisi unaledi lihuku. Ke fuwe monyetla ke modimo hore ke etelle phutho ena pele. Unikezwe ithuba uNkulunkulu ukuthi ahole leli bandla Hobane nna ne ke le mang, ngoba yena ubeka ke ngubani. motho fela, Ungumuntu nje, ke motho fela. ungumuntu nje. Ke tshwana le dust. Ufana nje nothuki. Hallelujah. Ka ntle morena Jesu ha ona letho le nka le etsang. Ngaphandle kukaKristu Jesu akukho ongakwenza. Amen. So are you excited to be here? I am excited. Kakhulu mfundisi. Hallelujah. Amen. La bona smile sa ka se feta sa mehleng. Niyabona nje nokuhleka ismile sakhona sindlula Ke etsa jena ke batla le settle down because go monate ka jeno. ufuna ukuthi nihlale ninzinze ngoba Yeah. kumnandi namhlanje. I welcome my friend Muruti BJ le Mamruti Uthi Mutlo. uamukela umkhozi wakhe umfundisi noma mfundisikazi. You're a blessing to uMamtholo. be here with us.
uthi kuyisibusiso ukuthi ninathi namhlanje lana modimo a letse hantle uNkulunkulu anenze kahle ebile a letse gore ne letle jwalo futhi ngathi anganenza nje ukuthi nihlale niza nsuku zonke le wena o leng teng mo le moeti o tle nawe lo obozitshela ukuthi namhlanje uvakashile re tlo ungasazibisi shawara ka lerato. uthi nje nizoshawara ngothando We are very contagious with love. sinalo kakhulu uthando ligcwele liyaphuphuma Once you come close to us, you'll never want to go. mawusondela nje eduze awu liyakwambatha Hallelujah! amen Hallelujah! Now, mo kerekeng e re a nyadisa. uyabona kule bandla leli hawu cha kuyashaya Ke a tseba ebile modimo o ntlotsitse ka uyazi gore ukuthi uNkulunkulu futhi umgcobile mo ke leng teng manyalo a teng. la ahamba khona nje imishado ikhona So ke nako ya gore nyale he jwale. manje isikhathi sokuthi kushadwe So a eba o ntse o shebile abuti o kapa ausi o. mhlambe lo bhuti bowumbhekile nalo sisi bowuhlumbuka Tsatsing la kajeno ditoro di a fela. amaphupha ayaphela phela Di a fela today. phelile amaphupha shabalela amaphupha Ko go tseba ha ke ba emisa mo. babazoma la umfundisi abamisa Ha ba emi mona brother a sa kolota lobola. bazoma phambi komfundisi ubrother ilobola ngalishayanga phansi lo Gobane if a kolota lobola o go na le chance nyana go kana wa lo ngoba buanyana. uma ngakhiphanga zonke inkomo kunethuba lokuthi angathi So ke emisa batho ba sa koloteng lobola. uthi yena la ngaphambili umisa abantu nje abangenaso isikolodo selobola Banna ba leng teng ka rakereke ma ba o kolota lobola kopo lo iqetella. abakhona la ngaphakathi kwebandla mangabuya koloda ukulobola hamba oqedela Ntho ya go lobola ha e felle ha ya ropa ntho ya lento yokuthi ukulobola kupheli iyarobha leyo nto Oh, you must pay your lobola to the end. fanele nje ushaye wonke amalobolo cede So le ready jwale ke le bontsha batho ba banyala. siyafuna mfundisi halala 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 Bontate le ready. helele 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 Bo mme le ready. Oh yeki intokozo ekhona ekhaya Zizohamba nomhlobo wethu sohlabelela sohlabelela Situphakeme a ke tsebe le jealous ka pakeng. Ikalon. Yeki intokozo ekhona ekhaya. awusizohamba womhlobo wethu sohlabelela sohlabelela haleluya situphakeme Nkosi yethu Ai nempa fela ke batla bana ba tlameng ba tla pele matshwafo a ye fatshe. Ke nana go ba right jwa. Ngile ka imisa batho ba tlo nyala. ngamisa abantu abazoshada Ka baka la letswalo monna wa tseleng a tla tla ka pele. hawu Jehova hawu So a ke batle batho bawe. uthi akafuni bawe silungiseni kahle sizweleni kahle ukuthi vele niyashada Bontate le ready ke mmitsa Diamond. uyambiza lo ya diamond Ke bitsa utheo, ke bitsa utheo. Okay, ke tla bua ntho ena e me ka pele. Le la tenta to le tleleng. Ke kopa brother Joseph Mnisi a tla ka pele ka mo. Simuteri sinata Simuteri sinata Simuteri sinata Wana uteri ke sinata Simuteri sinata Simuteri sinata Simuteri sinata Wana uteri ke sinata
Hey, Tamabantula Jelemuniwar, Wano Sereke Senata. Hey, Tamabantula Jelemuniwar, Wano Sereke Senata. Simu Teri Teri Sinata. Simu Teri Teri Sinata. Simu Teri Teri Sinata. Wano Sereke Senata. Hallelujah! Hallelujah! So, Mutako, Ariana icon, asa honoroba. Ariana badila hantle khenese mudimu itse. Lensola mudimu lere monna robala. Boroko bo botelele. Biblia ka sutitso jwalo. Era tswa mane e a bona mohlolo. E a bona we misponono ka plaha. From the first time ka tsatsilo ke a qala o utlwa go na le ntwe bitswang poem. Are enwa ke le sapo la masapo aka. Are enwa ke nama ya nama tsaka. Darama hawa. Umutlaolo man. Arabua ga tapa ga empetse wa itene se kala khathatse. Ke a thaba go a go shebile ke a bona go o thabetse ntwe tsa halang ene ke a bona ona motho o fostang go e etse. It's very important. A jwale ke bitsa thope he. Bomme le teng ka hara kereke. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful. Oh, wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. It's a wonderful day. Wonderful day. Le tatetse kae? Le tatetse kae? A ke so bitse le gore ke mang o nna. Le tseba ditaba tsa batho. Ke tla le kgaolwa kaofela bomme ba tlang le mmeo. Kodwa mfundisi. Atjhe. Ngwana wa batho o batla o nyalwa ene. Tlamela a tsebiswe ke moruti se lona ke re. Tlwella ngwana wa batho. O swa ga tshilena sa khona itshwara jwa. Ka nnete lena o batla o suna ka ntle ho molato. O batla o etsa tsohle tsa lenyalo ka ntle ho molato. It's just bana ba teng, o no tla utlwa o feta. Magolokile. Okay, le ready bomme. Oh, a le sa le ready, that's nice. So le teleng ke ki ho nna he. Aus Monica Molefe malifu e tla ngwanaka. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Oh, wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. He died for me. He died for me from Calvary. And he was my sister.
mona fatshe shame. awumona phansi jealous down A ke le re e ke le pheta hape ke utlwe le etsa ntle. Ya Monica yeah Malifu. Malifu wena wena ke mafreile ngomo. ubani oye washela omunye la phakathi kwenu Hallelujah. amen Isn't this wonderful, bazalwane? kuhle kakhulu It's good to know that lenyalo le sa le teng. kuhle ukwazi ukuthi umshado usasekhona Ke ba emisitse ka bomo distance kana ba le ithutse. ubamise ngamabomu ukuthi babe yenze le distance Ke etsetsa hore ha ba kopana ka mkgo ba kopanang ka teng ka after tsatsi le. ukuthi mabahlangana emva kwalelanga leli Ebe ke taba ya bona a se moruti ba kopansitse. kube ukuthi yibo akusiwumfundiso Re a utlwana? bahlanganisile amen A ke nyadisi Josepha le Malifu today. akashadisi uJosepha noMalifu Ke ba namhlanje tsebisa phutheo uyabaphakamisa ukuthi ningasababuki phela hore re tsebe ho ba rapella delwe ke tlo shapa. ukuthi sikhona ukuthi sibakhulekele Re ba rapedise sikhuleke kunye nabo modimo a ba tataise ho fihlela tsatsi la bona la lenyalo. ukuthi uNkulunkulu abahambise ukufikela ilanga labo lomshado Ha Josepha a ka re ha letswamare e Malifu mara moruti o qetile. makangathi uJoseph mali kusuka la uthi Malifu phela umfundisi uqedile O mo potso ga a go sheba YouTube e teng moruti ha tsho jwale. uthi nje asiye ku YouTube umfundisi azange athi kuphelile Kapa yena brajo e batho ba na le matla ba. labantu banamandla Ba na le matla batho ba. labantu banamandla So re ke ba beile a party tjena ubabeke aphathi kanje hore e lebe dipaki tsa ka hore nna ke so kopanye batho. ukuthi yena akabahlanganisanga So re a thaba siyajabula o teng ba lona. ukuba khona kwenu Kopa o bona ba tsamayang le brother Joseph ba wave mo ba le abeze teng. nokuJoseph mabawave izandla Ha re sibabone ba moeleng ra le leboha. God bless you. haleluya Balapeng ba ha Molefe re ba bone le bona. bakamulife nabo mabawave izandla haleluya And their friends le tsona ke a dumela di teng today wave your nabangani hands babo wherever you are. bakhona wavani izandla bangani nonke Re a leboha. Thank you. Let's pray. Modimo ntate ya lokileng ka baka la Jesu Kriste. Ke bana ba hao modimo wa ka ya halalelang. Re sa ba hlahisa pela phutheo modimo wa ka ya lokileng. Re dumela hore ka sena modimo wa ka ke letshwao la hore ntate o teng mererong ya rona bohle le bona tsatsing la kajeno o teng ka hara morero wa bona ntate wa ho wa lenyalo. Jehovah ba thuse with each and every step, every decision that they will take now going forth ntate wa ka lokileng. Hore modimo wa ka tsena tsohle di etsahale bakeng sa tlotliso ya lebitso la hao modimo wa ka ya lokileng. Hore Jehova ka tsatsi la bona la lenyalo ha le fihla modimo wa ka ebe re kgona ho thaba le bona ba sireletse modimo wa ka kgahlano le diteko tsohle ba sireletse modimo wa ka kgahlano le dipuo tsohle hobane re a tseba modimo wa ka e mobe ha thabele bona se etsalang tsatsing la kajeno re tlisa tlotla le tlhompho yohle lebitsong la hao tsatsing lena ka Kriste morena amen and amen. A re bapele matsoho ba sa ya fatshe. Shall we stand for a few seconds? asimeni ngeenyawo umzuzwana
ha Lebokwe hoseng ha kajeno tjena. Ke re lebitso la Jehova Lebokwe hoseng hona. Le ka dula boteng ba Modimo o phelang. Ngingahlala ebukhoneni kaNkulunkulu ophilayo. Re leba Modimo ya bileng le rona le mo se sa qala ho fihlela to the end. Sibonga uNkulunkulu obenathi unyaka usaqala kuze kufikelele ekupheleni kwawo. Kaofela ha rona re a tseba hore 2020 ha ya ba le mo se monate. Siyazi sonke ukuthi u2020 akabanga unyaka omuhle. God bless you, please. And now, as we know, hore le mo seo ha ya ba le mo seo Njengoba sazi ukuthi lo nyaka zange kube ulonyaka seo re neng re labalabela hore e ka ba sona. ebesifisa ukuthi ungaba wo. Re tsholo beke e fedileng ra re, when you go consult a doctor Sishilo iviki eliphelile ukuthi mawuhamba uyobona udoctor and o batla ho etsa eyesight, ufuna ukwenza ieyesight requirement ya hore o bona ka phethahalo kapa ka o phetaetseng. ubona ngokuthi kuphethakale. Theme e doctor di sebedisang ba re is 2020. Abo doctor ithema bayisebenzisayo So bathu ba re 2020 pono ya hao e good ka tsele e loketseng, so it's bathi 2020. ukubona kwakho kulungele kahle But ku- pono ya 2020. rona le mo sena re qadile ka re ke 2020. Kulonyaka ukubona kwethu kuqale ngathi u2020 But I believe if o ka e beya scaling sa dingaka kodwa yo uma theowa ungayibeka kuma scales kwawo doctor hobane izoyehla. ho swabiswa ho bile ho ngata nakong eo. Ngoba ukujapa kuningi kakhulu. Ho lahlehelwa ke bao re ba ratang ho bile Silahlekelwe sebaka. yilaba esibathandayo. Now tsatsing la kajeno we felt we still need to say thank you, Lord. Kulelanga la namhlanje sizwela ukuthi sisafanele Hobane ukuthi wena siyabonga. o modimo ya sa fetohing. Ngoba wena uNkulunkulu ongaguquki. Maemo a dumela kapa sa dumele. Isimo sivuma noma O singavumi. modimo ya dulang e le modimo wa batho. uNkulunkulu ohlala enguNkulunkulu Now ke wabantu. ka ho sehloho seo ke se tlisang hoseng hona. Yingakho isihloko asilethayo Se reng ekuseni nje boemong bo botjha, esimeni esitsha mohau o tse o le teng. umusa usasekhona. New dimension but same grace. Boemong bo botjha mohao o ntse o le teng. New dimension but same grace. Esimeni esinje kodwa usesekhona. Hangata ha o etswa tekanye o lekangwa Kaningi makulinganiswa or any form of measurement or a dimension, noma enye nenye into yokulinganisa ho etsuwa ho lekanya hore ebe botebo ba se se lekangwang ke bo bokae. kwenziwa isilinganiso esimelana nesilingano esifanele ukuba yiso. Bophara ba se bewang sekaleng hore ke bo bokae. Ububanzi baloko kubekwe esikalini ukuthi bungakanani. Botelele ba se re se bonang kapa se etsalang ke bo bokae. Nobude ukuthi bungakanani. So there are those measurements that needs to take place Kunalama measurements adinga ukuthi athathe indawo to check the length, ukuthi abonise isilinganiso sobude the depth or the height. nokujula noma ukuphakama. Now emong wa bangodi ha bua, Omunye wababhali makakhuluma George Miller, uGeorge Miller o bua mantswe ana a re, if we desire our faith to be strengthened, ukhuluma lamazwi ukuthi masilangazelela ukuthi ukholo lwethu we luqiniswe should not shrink from opportunities sifanele ukuthi singasuki kumathuba where our faith may be tried. la ukholo lwethu lungalingwa khona. And therefore, Ngakho ke through trial, ukuthi uzame ezinhlungwini or in the struggles, enhlungwini we are strengthened. siyaqiniswa. Kopa utlwa mantswana. Oh Jesus. Ha tumelo ya rona Mawukholwa kwethu kapa ha re lakatsa hore tumelo ya rona masilangazelela ukuthi ukholwa e kwethu matlafatswe, kuqiniswe. ha re a lokela ho ikgula Asifanelanga ukuzidonsela emuva mo tumelo ya rona e le kwang teng. la ukholo lwethu lulingwa We are khona. not supposed to withdraw when our faith is Asifanelanga challenged. ukuthi sibuyele emuva But ukholo when lwethu our faith malingwa. is challenged, Ukholo lwethu malingwa give them more we need to focus. yilesikhathi sidinga Re ukuthi batle siqaphele sefatlhego kakhulu. sa Modimo. Sifune ubuso Re bukaNkulunkulu. utlwe hore Modimo o reng. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini Hobane ke ka di challenge ngoba
ama-challenge kapa diteko noma izilingo moo tumelo ya rona e la matlafatswang teng. ukholo lwethu luqiniswa Paulos khona. o re o mang o buthakathaka. Paulos o re ha ke fokola When I'm weak, it's when I'm strong. ha ke fokola ke nako ke le strong Hobane ke imatlafatse nna. ka wane angizipha Empa amandla ke thola matla ho kodwa Kreste. ngithola amandla kuKristu. So ke ha re thola ho Kreste. Ingakho sithola kuKristu. Ha re le ho Kreste. Uma sikuKristu Ke moo re fumanang tsohle. yilapho sithola E konke. re ko jwetsa ha o monate ho ba Kreste. Ithi akutshele akumnandanga ukuba Hobane kuKristu ke mosebetsi ho ba Kreste. ngoba kungumsebenzi ukuba kuKristu. Amen. Amen. So we need to strengthen our faith. Sidinga ukuthi siqinise ukholo lwethu. Ha ra tlameha hore re nyakasiswe ke eng kapa ke eng. Asifanelanga ukuthi sinyakaziswe noma yini. Now our walk in faith Ukuhamba kwethu ekukholweni means we believe and we hope kusho ukuthi siyakholwa futhi siyathemba regardless ya hore maemo ke a jwang. noma ngabe isimo sinjani. And now ntho e ke e ratang ke ena. Into ayithandayo umfundisi yilena. Tshepo eo re tlamehileng re be lona. Ithemba lele sifanele ukuthi sibe nalo. Ha o itadima ka mahlo a hao, Mawulibheka ngamehlo wakho you will always see impossibilities. uzobona nje izinto ezingeke zenzeke. Maobane o no etsa o ka jeno Izolo o etsa bekwenzeka lokhu namhlanje kwenzeka lokhu. ke rapetse bile ke fastile. Ngikhulekile futhi ngiye Empa ha ngafasta hona se etsahalang. kodwa akukho okwenzakalayo. Listen here, hope Lalela in ithemba the face of impossibilities. ukuthi kube kokungenzeki. It's God's specialty. Lokho ke sokuwumsebenzi God is the kaNkulunkulu. specialist of impossible uNkulunkulu things. uye ongumnikazi wezinto Bona ezingenzeki. mo ha motho a ka qala re wena I've got this. Umuntu makangaqala nje athi nginaloku O ba le yena. ubaleke Ubani utlo surprise. ngoba uzokumangalisa. I got this. No, don't worry, I've got this. Makathi nginakho lokho hayi. So we need hore re dule tshepong le tumelong ya rona. Sidinga ukuthi sihlale ethembeni lethu nasekukholweni kwethu. Let's read Hebrews 13 verse 8. Asifundeni amaHebheru 13 verse 8. Tshepong ya rona re a dula. Ethembeni lethu siyahlala. Now Jesu Kriste uJesu Kristu ene le yena maobane. bekuuye izolo E sale yena ka jeno. kusesenguye nanamuhla. Me e tla nne e be yena ka ho sa feleng. Yebona phakade. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. uJesu Kristu nguyena izolo namuhla yebo naphakade. Ke batla lentswe la modimo le ipuelle tsatsing la kajeno. Ufuna izwi likaNkulunkulu A lizikhulumele ke batle ho namhlanje. tlisa any form of illustrations. Akafuni ukuletha izilinganiso ezithize. A ke batle ho tlisa my experience of hardships. Akafuni ukuletha ukwazi kwakhe. But ke batla e re ha re re a new dimension, same grace. Uthi ufuna ukuthi masithi new dimension same place. Hore boemo ke bo botjha jwale. Ukuthi isimo esisha. Ke mo lockdown level 1 hona jwale. Siku lockdown level 1 manje. Wena wa rata kapa ha o rata ke maemo a matjha. Uyathanda awuthandi isimo And esisha. we are not supposed to be ignorant or in denial ya hore o etsahala. Asifanelanga ukuthi senze ngathi asiboni. But tseo tsohle ha di etsahala. Kodwa konke lokho makwenzeka Re hloka hore tsebe sidinga ukuthi sazi hore Jesu ola wa maobane ukuthi lo ya Jesu wayizolo e sale yena le kajeno. kusesenguye E sale namhlanje. yena le ka letsatsi le tlang. Yebo naphakade. Lefatshe leo re phelang ho lona le fluid. Izwe siphila kilo liyantenga ntenga. Ka hosane le sekametse ka mo, ka hosane le ka mo. Namhlanje lingapha kusasa lingapha. Now and maemo a re foster hore re adapte. Lezimo zisenza ukuthi si adapte nathi. And when we change from that, Mase sishintsha kulokho. lefatshe le risa to the point where the world seeks some form of satisfaction. Izwe lisisa la izwe lifuna ukwaneliseka Yeah. okuthize. Ho be le ho kgotsofala bakeng sa lefatshe. Ukuthi izwe likhona ukuthokoza. And that has encrypted in the church. Lokho sekungenelele Now emabandleni. ha ke re it has encrypted in the church. A ke bue ka building ye.
akakhulumi ngale ndlu le moya o o kene bathong ba dutseng le nna hona lo tjena moya ungene kubantu abafana naye re wela easy moyeng o siwela kalula kuleyo moya hobane re loyo sebedisa a determination ya hore maemo ke a mang. ngoba sisebenzisa lelizwe lithi isimo sekuyesinye Have you ever found ways tsa go thola excuse ya go etsa dibe? uke wathola indlela very yokwenza excuse yokuthi wenza izono Isn't dibe tse ka re tla go kenya diheleng? Have you ever seen that? hayi izono lezi ezizokwenza ukuthi ungene esogweni Ya sabe sekgoko na. hayi baba Okay. So now tseo re di etsang tseo. lokho esikwenzayo lokho Ha re di etse hobane re rodisa modimo asikwenzi ngoba sithi sidumisa kapa uNkulunkulu re ke tseo re di kgonang. ngoba noma yiloko esikhonayo No, re under peer pressure like. siqindezelekile So re batla go tshwana le lefatshe. sidinga ukufana nezwe Empa rona re tlamehile re be ba fapaneng le kodwa lefatshe. thina sifanelanga ukufana Lebaka nezwe ke lela fela. isizathu yilesi Jesu maobane le kajeno le ka ho uJesu izolo namhlanje naphakade ha fetohi akashintshi ha fetohi maemong ohle. akashintshi ezimeni zonke Romans 4:18. uRomans 4:18 Hey, ke batla utlwa Paulos o reng mo. Abrahama o dumetse ka tshepo. uAbrahamu uvuma ngethemba O dumetse ka tshepo akere. uvuma ngethemba Utlwa Sesotho sa ka se. Eight. Le ha o ne ho sena sebaka sa ho tshepa. noma kungekho isizathu sokuthemba Hore o tla fetwa ntata ditjhaba uzoba ubaba wezizwe tse ngata. 8 verse 1 Now imamele ka NLT version e reng. Even when there was no reason, I put something on this. Even though, noma bengekho even isizathu when there was no reason noma bekungekho for isizathu hope, sethemba Abraham uAbraham kept hoping. wachubeka wathemba Even there was no reason, noma besingekho but he isizathu kept hope wachubeka wathemba in believing. Now, ekholweni adumela ing na? uthemba ini Adumela sao lentswe le se bolelang. athemba lokhu izwi Now, elikhulumayo be careful of what I'm saying. Adumela se bolelwang ke lentswe. qaphela A sa akholwa dumele lokho se bolelwang okhulunywa ke yizwi maemo. hayi lokho okhulunywa So yisimo why it is so quick for us? kungani kulula kangaka Re for fetolwa thina ke maemo. siguqulwa izimo Why? kungani Bona, ditlhonolofatso tsa modimo cannot be measured. izibusiso zikaNkulunkulu azisoze zalinganiswa God's blessings are not measured izibusiso zikaNkulunkulu azilinganiseki by where you are. ngokuthi ukuphi Hello? hey Tlhonolofatso ya modimo isibusiso e sikaNkulunkulu ke a lekangwa ka hore o ka. angeke silinganiswe ngokuthi ukuphi Empa tlhonolofatso ya modimo e ka kodwa lekangwa isibusiso sikaNkulunkulu ka hore singalinganiswa modimo o kae le wena. yo Jesus ukuthi uNkulunkulu ukuphi nawe hey Where you are doesn't matter. ukuthi ukuphi But akubalulekile where God is with you, it kodwa matters. uNkulunkulu la akhona nawe yikho So, kubalulekile Mo, haeba o on the dimension ya modimo, uma ukudimension kaNkulunkulu you are on a right oh, pedestal. usendaweni elungileyo Uphamisitse nefanelekileyo modimo. ukuphakamisile uNkulunkulu Bohle ba bona ho etsahalang. bonke bayabona ukuthi kwenzakalani hey So therefore, you don't have to push. awudingi ukuthi uphushe Hore wena o batla ho hlaha o bonahale. ukuthi wena ufuna ukuvela ubona No, o mo modimo a leng teng. ulawo uNkulunkulu akhona And ha o le mo modimo a leng teng, uma ulawo uNkulunkulu akhona dintho di a phethahala. izinto ziyenzeka That is why the dimension of age factor for Abraham, yingakho idimension iye yalona kuAbraham boemo ba dilemo tsa Abrahama bo ne bo sa re next. iminyaka kaAbraham bengasho lutho Hore o tla thola bana. ukuthi uzothola E tla abantwana ba ntate wa ditjhaba. ukuthi uzoba uyise With the wezizwe age that he was. ngale minyaka ebekanayo So understand hore o maemong a matjha.
Qaphela ukuthi usesimene esisha. empa mohau wa modimo ha o fetohe Kodwa umusa kaNkuluNkulu awuguquki. ha o fetohe mohau wa hae maphelong a rona. Umusa kaNkuluNkulu empilweni We need zethu to rise awuguquki. above our limits. Sidinga ukuthi siphakame We kusilinganiso rise sethu. le mahemo a sa dumele. Siphakame noma isimo singavumi. Allow the devil to commit a mistake. Yenza uSathane ukuthi enze iphutha. Bibele ya ka e re banana hore ba qetile ka Samsoni. Kuthiwa babecabanga ukuthi sebaqedile ngoSamson. Now Samsoni le yena a napa eza kwana le kwana. uSamson naye wabhayiza nje eyale nale. Mara seo ke le rutang sona mo Samsoni ho na le se ke sa batlong ho le ruta sona. Lokhu asifundisa khona kuSamson khona angafuni A ke ukuthi batla hore le ithute hore o ipolaya ne. uthi akafuni ukuthi But ke batla le nizifundise. ruta hore le tshepe matla modimo. Ufuna ukuthi nithembe amandla O re kaNkulunkulu. fela o mohlankana go bona mpe fela dipilareng. Uthi ngibekeni nje kumaphila. Then o bua mantswe ana a re matlafatse fela hangwe Uthi fela. nje nginika amandla okugcina kanye nje. Hangwe fela morena Kanye matlafatse. nje uNkulunkulu Hobane wa wami. tseba ngipha hore amandla. bona selemo se le seng ho modimo. Ngoba uyazi ukuthi unyaka munye E ka re dilemo tse dikete. kufana neminyaka A re engiyinkulungwane. ntate matlafatse fela. Athi baba ngiqinise. Now Bibele ya ka e re bane ba thabile hobane moredi o no so le siko. Bese bajabulile ngoba inwele bezingasekho. Bane ba lebetse go na le ntho e bitswang a root in the hair. Bakhohlwa ukuthi imisuka No. yeinwele Bibele ikhona. ya ka e re ha tsa sebetsa ka thata. Uthi makasebenza kanzima. Wa nna wa hola morui. Inwele zakhula. Tshepo ya gutla. Ithemba labuya. Maemo a na sa dumele. Isimo So besingavumi. it was another dimension. Bekuyidimension enye But leyo. same grace remains. Kodwa umusa loyo awumile. A re matlafatse morena. Asiqinise uNkulunkulu. Ke shwele batho ba. Ngife nalabantu labo. Empa ka jeno Kodwa seo ke namhlanje se tlisang ho wena. asiletha Ko kuwe. ra ko re modimo a o matlafatse. Ake uthi uNkulunkulu akupha O amandla. re dira tsa Jehova se ntse ha ona Ukuthi dira wena. izitha zikaJehova ayezakho izitha. Ke kgathetse ke efang khedi ya dira tsa motho. Ho Ukhathele lowa ke batho. ivangeli lezi Ho jeswa ke batho. uyaloya O ko tlohele abantu ntho tseo man. akuyeke lo Sera sa hao ke sa Jehova. isitha sakho isitha Hobane lefatshe le tsohle ngoba izwe nakho konke ke yena ya di bopileng. uyo He zidalileyo fights our battles. uye Olwa olwa impilo izimpi zethu. Isaiah 40 verse 8. Isaiah 40 verse 8. Hey bana. Hey. The grass withers. Utshani, come on. Utshani Buyaphela nje. buyaphela And flowers fall. izimbali ziyavuthuluka But the word of our God kodwa izwi likaNkulunkulu wethu endures forever. lihlala ingunaphakade. People are likened into the grass. Abantu bayafana notshani. Batho ba tshwantshwa or compared to the grass. Abantu bafaniswa notshani Le malomo. namablomo. All these two things we love them. Zonke lezi zinto zombili siyazithanda. But o shebe hore re di rata ha o etsala eng. Kodwa ubheke ukuthi sizithanda nini. And o shebe ha re di rate ha o etsala eng. Ubheke nokuthi asizithandi makwenzakala ini. So during winter ke batho ba ka bona ba le busy ba tsa ba tshalla jwang. Abo bana abantu Very few. ebusika uzabathola babhizi bathelelela. Unless bo moruti motlong batho ba di borehole maybe. You know, batho Unless ba abantu bamabhohola bomfundisi in short batho ba di borehole ke batho ba bapalang ka metsi, ba bapala ka metsi batho. labo bantu ke badlala ngamanzi. Ona tse re le busy re tshela ka di bucket mo. Thina sibhizi sithela ngamabhakede. Now jwang buyabola. Utshani buyabola. Malomo lona a fela. Ha hona ntho e sa feleng. Sohle di a fela. Konke kuyaphela. So right. Sohle di a fela. So ha di fela. Ha o bolela hore modimo o feditse. Empa modimo o busy ka tsona. Nama e o bolela hore o fedile. Inyama ikutshela ukuthi kuphelile. Empa moya wa modimo Kodwa umoya kaNkulunkulu wa fika. uyafika. O re tshwarella ngwana. Uthi bambelela mntana. Bamelela mntwana.
Tshwarella ngwana. bambelela, Tshwarella ngwana. never give up. O ska tlohela. Hobane it's just a new dimension. Ngoba nje i-dimension entsha. Things keeps on changing. Dilo di a fetoga. Hobane there's an anchor that we can hold on. Ngoba kukhona i-anchor esingabambelela kuyo. Bona mo, ha ba tsamayang ka dikepe, Laba bahamba ba ngesikepe. fihla sebakeng se itseng. Mabafika endaweni ethize. A ke soka ke bona motho a ya etsa what we call deep diving. Azange ubone umuntu enza i-deep diving. A lo checka pele hore this anchor e tla kgona ho tshwara na. Ukuthi abheke ukuthi le enkele izokhona ukubamba. But they know as the ship moves, Bayazi ukuthi umkhumbi mawuhamba. there's a point mo ba tlamehileng ba tlohele this ankare e. Khona la fanele bayekele enkele le. Ke tshipela e so e fake so. Ile simbi nje. So tshipela ba e tlohela e wele ka hara metsi. Le nsimbi fanele iwele phakathi kwamanzi. Qumbu. Ingene. Basotho re rata mpo etsa di sound ne. Qumbu. Ithi qompe Then e ga e qeta go qumbu ka metsing. mayiqeda ukwela. Now watch this. Beka lokho. The ship is not stationary actually. Umkhumbi awubi stationary. O tsamaya nka metsi ya ka ke. Ene jalo ke ne ke nwa mo tsholo wena o nwa mo. Then o ipotsa go etsalang. Now bona ke ane a nka re ele wetse mola. The ship is still moving. It's moving, I get. But it cannot move beyond that point. So, how lo Jesu? Mawuku Jesu. Maemong a 2020. Lesimo sika 2020. Tlano to a lockdown re isa kwana re isa Kuzathiwa i-lockdown isisa le. tlwaelo professor leave man. Hayi ungaprofiti ukufa. Discouragement, stop it. Ukhulume izinto Hobane this movement discourageayo. Ngoba lokuhamba o lokho hona mo fela. ila kuphela. Hobane there's an anchor underneath. Ngoba kukhona ienkele Ke Jesu. ngaphansi. Ienkele nguJesu. Re tshwarwe ke Jesu. Siphethwe uJesu. Ha ka sutha fela. Makangasuka nje Ke kuphela. mathata fela. Sekuyinkinga. Ska sutha o Jesu. Ungasuki kuJesu. His grace. Kungumusa. Wa re leka. Uyasilinga. 2 Corinthians 12 verse 9. AbeKorinte imandla lesibili verse 9. Impa morena a re ho nna Kodwa uNkulunkulu wathi kimi, mohau wa ka umusa wami wa o leka. uyakulingana. Hobane matla a ka Ngoba amandla a ami iphetha mefokolong. aya A vele buthakathakeng. ayavele My ekuthabakathakeni bethu. grace is sufficient for thee. Umusa wethu, umusa wakhe For my usilingene. strength is made, Ngoba amandla not ami just made, enzelwe- but made perfect. enziwe abamahle. Why the word perfect? Kuba dintho di a etsuwa mara di perfect. Izinto ziyenziwa kodwa azibi perfect. So Mosotho o re mohau wa hae wa mo lekana. Umsuthu uthi umusa wakhe uyamlingana. Ha ona motho a batlang wa apara ntho e sa mo lekaneng. Akekho umuntu ofuna ukugqoka into engamlingani. Bohle re batla apara ntho tse re lekanang. Sonke sifuna ukugqoka izinto Ke ezisilinganayo. nna fela ka baki e kgolo hona tjena ho lokile. Uye yedwa ngejazi elikhulu kulungile. Bona Bona mohau wa hae umusa wakhe wa re lekana. usanele. Then okay, o re lekana. To what extent? Usanele ukufikelela kuphi? Hohle mo lebitso la hao le fihlang teng. Lapho konke izwi lakho lifika Anything khona. that has your name, Enye nenye into enegama lakho. any association o nang le yona, Enye nenye association onayo. any camps tse leng hore ke ba lakaletse. Enye nenye into oyilangazelayo. Kaofela maemo a. Zonke lezimo Ha o leka, zikulingene. o no batla be mang mo. Bofuna ukuthi kube ubani lapho? Hobane nna ke tlo kgona nka kena mo. Ngoba ubani ozokhona makangena lapho? Ho tlo kgona wena hobane mohau wa modimo. Kuzokhona wena ngoba umusa O kaNkuluNkulu lekana. ukulingene. Mohau wa modimo o lekana. Umusa kaNkuluNkulu kwanele. Ke batla ho kwala. Ufuna ukuvala. Mara pele ke ya ho kwaleng. Kodwa ngaphambi kokuthi avale. Ke batla ke re ba le temana ena kaofela. Ufuna ke sifunde le verse leli Genesis sona. 19 verse 16. UGenesis 19 verse 16. Genesis 19 verse 16.
Now, kaofela re tseba story sena ho feta story tse ngata mpe ka Bibeleng. Sodoma, Gomora, Lot, Abraham, ra tseba ntho tseo. Mara taba ke eng? Genesis 19 verse 16. Genesis 19 verse 16. Bibele ka e re ka Sesotho. A re a sa dika-dika. Esalibala. While he kept on hesitating. Makasaloka alibala. Le shebile. Sheba facial expression ya kona le ntho e tla bolela yona. E ka ga ke shoki batla o etsang akere. Now, ho buile Modimo buile re etswa mona ke a le ntsha ke a le phidisa. uNkulunkulu uthe phumani lapho nyanikhipha nyaniphilisa. Now, ke mang ya ntshuwang mo? Ubani okhishwa Ke la? Lota le mosadi wa hae le bana ba hae. uLote nabantwana bakhe nomkosikazi wakhe. When Lord still hesitated, uLote ngesikhathi esajika-jika the angel seized his hand. izingilozi zabamba isandla sakhe. Ke kopa ke tse tjena so that le khone ho tlisa ke tla tshwara wena motho wa ka. Now, ha Lota a tsa hesitate a se shoro. uLote ngesikhathi ejika-jika angazazi ukuthi wenzani. Manyeloi Ingilozi a di atla tsa ka baby tla hle. zabamba isandla sakhe woza sithandwa no. senhliziyo. They seized him. They seized him. Let's get out. Bambamba bathi Aritswe. asiphume asiphume. Maybe like I re batsa mali yena. iBhayibheli lithi bahamba naye Ba mo tloela ka ntle motse. bamshiya ngaphandle komuzi. Oh Hey, yes. dumela Modimo tsatsing la ka jeno. Vumela uNkulunkulu elangeni Out lanamhlanje of sema thateng man. akususe enkingeni. Allow the Lord to seize you. Vumela uNkulunkulu ukuthi Bona akhiphe. mo engine ya koloi how to engine has seized. Makuthiwa Engine. i-engine isizile. Ho bolela hore ha ona movement o etsahalang. Kusho ukuthi ayikho i-movement Ha di tshekile tse di eyenzakalayo. tsamaya ka oil. Le insimbi zihamba It nge-oil. means now the engine is getting seized. Kusho ukuthi i-engine iseyiyasiza. Allow Modimo a tlose. Vumela uNkulunkulu akususe. Ka Sesotho sa bopalesa mohlomong ka re a o fothola o tlose mo. ngesisuthu sabopalisa Ha o ukuthi tlolela Modimo ahudula a fothola o tlose. vumela uNkulunkulu ukuthi ahudule Ha Modimo a o akususe. tlosa. uNkulunkulu Ha o makakususa tloba monate. angeke kube Ho na le mnandi ntho tse tlo taboha. kunezinto Ho na le ezizodabuka ntho tse tlamehile di give up. kunezinto ezifanele Ho na le ziyeke dikgapa tse tla tswang. kuney'nyembezi ezifanele Empa ke ukuthi nako ya Modimo. kodwa isikhathi sikaNkulunkulu Ha e fihlile nako eo. mase ifikile leso sikhathi leso Tsohle di a ema. konke kuyema Hobane ke nako ya Modimo. ngoba isikhathi sikaNkulunkulu Bona, you might be the one who's hesitant. ufanele ukuthi ube ngomunye E ka nna ba ke wena ya dikatikang. mhlambe uwe lo jikajikayo Empa Modimo eo ke mo sebeletsang. kodwa uNkulunkulu Wa esimsebenzelayo ifostana hore ke mang yena. uyazazi ukuthi yena ubani When I'm hesitant, uma wena ujikajika uNkulunkulu ukucontrol he's still on the mercy throne. usesesihlalweni O somusa santsana dutse setulong sa mohao. usahlele esitulweni Ebile mohao somusa wa hae o hlola ka ho sa fele. umusa wakhe umi E ka nna ba ke ngunaphakade wena ya dikatikang. mhlambe uwojikajikayo Empa Jesu kodwa uJesu o teng bakeng sa hao. ukhona esikhundleni sakho Hobane wena ngoba wena o thandiwe, usho njalo emhlabeni. uratiwe O thandiwe wena. uratiwe wena O thandiwe. uratiwe Isaiah 3 verse 10. Isaiah 3 verse 10 Worship team come forth. Isaiah 3 verse 10. Isaiah 3 verse 10 worship team wozani ngaphansi Hey, utlwa lengolo le. Isaiah 3 verse 10. Isaiah 3 verse 10 Tell the righteous, tshela abalungileyo it will be well with them, kuzoba kuhle for they will enjoy ngoba the sizojabula fruit of their deeds. ngoba bazojabulela izithelo zezenzo Jwetsa zabo ba lokileng ba Modimo. yishoni kolungileyo Jwetsa ba kaNkulunkulu lokileng ba Modimo. tshela abalungileyo Hore bakaNkulunkulu kajeno, ukuthi ho manje tloha hona jwale, ukuthi uqala ho manje tloha hona jwale. ukuthi uqala manje Tell the righteous, tshela abalungileyo it is well
ukuthi It is kulungile well. ukuthi kulungile Ha ile modimo a bolelang. makuNkulunkulu It settles okhulumayo it. kuyakuyenzeka It is well with your life. kuhle ngempilo yakho Tell somebody next to you it is well. tshela oseduzene wakho Say it ukuthi is well. kuhle. Tshela oseduze kwakho It ukuthi is well. kuhle We are proclaiming Matla Jesu. siproclaim amandla kaJesu Numbers 31 verse 49. Listen what it says. Numeru 31 verse 49. 31 verse After the 49 war, emveni kwempi the Israelites ama-Israyeli came to Moses and said, eza kuMoses athi we counted and no one is missing. sibalile futhi akekho oshodayo Kamorantwa batla ba ya umushe. emveni kwempi beza baya kuMoses Ba fihla ba bolela. bafika bakhuluma Ba re ha re a lahlehelwa le ke ya moo. bathi akukho noyedwa olahlekile Thank God we didn't lose anyone in Shining sibonga Light. uNkulunkulu ukuthi eShining Light asilahlekelwanga Ka hara nako ye nangoyedwa ya COVID ye. ngalesikhathi Ha seCovid ra lahlehelwa ke a le moo. azange silahlekelwe E nangoyedwa kana ba re na le yona infection. singaba nayo infection But iteng hore it's mo experience boholo ba modimo. kodwa ikhona ukuthi sikhona ukubona amandla Hore kaNkulunkulu yena tla tseba ho phamiswa. ukuthi yena khona Hobane ke ukuphakanyiswa modimo ngoba mahodimo. yena unguNkulunkulu Re sebeletsa modimo ya le mahodimo. sisebenzela uNkulunkulu osezulwini Let's stand on our feet. asimeni inyawo Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. They said to Moses, we didn't lose even one. yedwa Ha ra lahlehelwa le ke a le moo. asilahlekelwanga nangoyedwa Re tse re felletse. siphelele Exodus 17 verse 6. Exodus 17 verse 6 Bona ke tla ema pela hao. ngizoma phambi kwakho Mane lefikeng la Horeb. kulela litshe laseHoreni Hey, hey. Bona ke tla ema pela hao mane lefikeng la Horeb. ngizema phambi kwakho kulela tshe laseHorani I the Lord, mina uNkulunkulu I will meet you. ngizokuma I will meet you ngizohlangana nawe at the rock. edwaleni Okosuthe mo le nteng hle motho wa batho. akowusuke la ukhona Okotluwa matswalong ao a o tshwereng. akowusuke kulokho ukuphethe O bohloko ke a tseba. kubhlungu ngiyazi Empa Jesu ngaka ya lefu la dibe teng. kodwa uJesu inyanga yezifo ikhona A ka etsa phetho bophelong ba hao. angenza ushintsho empilweni yakho Re re ho lokile morena. kulungile Nkosi Ba sa tswela pele ka yona pina ena. basaqhubeka ngale mhlabelelo Kopa phamise matsoho a hao. akuphakamisa izandla O zakho banke pelo ya hao e shebiso modimo. uthatha inhliziyo yakho uyibhekise O ko batle kuNkulunkulu. seo modimo a se batlang ka bophelo ba hao. ukufune lokhu uNkulunkulu akufuna ngempilo yakho Ke kopa
kopa mme Mateme ke atle ka pele kwa. Ucela uMbishop eze ngaphambili. la hao e ne le wena maobane e sa le wena ka jeno e tla nne bone ka o sa feleng o modimo e ileng a tsamaya le bana ba Israele modimo wa ka lokile mo bolatsila mo ono mo sena tsela teng obane wena Jehova o modimo o re mo pesaleme ke lebella ho Jehova ke khutseditse obane wena Jehova o modimo o re mo pesaleme nkile ka ba motsha mme jwale ke tsofetse ha ke so bone ya lokileng a tlohelwa ke Jehova modimo wa ka lokileng ke bana ba hao ntate re eme sebakeng sena re phamise matsoho re tla ho wena re eme modimo wa ka hobane o itse o tla kopana le rona lefikeng modimo wa ka lokileng re a arohana modimo wa ka a hlonolofatso ya hao e be ho bona ho bana ba bona ntate malapeng a bona modimo wa ka ya lokileng mo modimo o itse o keke wa re tloela o tla ba le rona o isa bopheletsong tsa lefatshe modimo wa ka ya lokileng mo modimo ntate le thapameng ya letsatsi ke mang ya tshwanang le wena Jehova ke mang modimo wa ka ya lokileng ya jolo ka wena ha o fetohe o suta o itatola ho seo le sona modimo wa ka ya lokileng madi a morena Jesu ntate wa ka ya lokileng a na le matla ho sebetseng ha ona ntate mebeleng ya rona dipelong tsa rona ho tsohle tsa rona Jehova ntate o modimo ke o bone ke a o tseba ya tshwana le wena hayo modimo wa ka lokileng re sike ka diatla tsa hao morena se re tloele e mo bia thaba ka rona a re botsa rona o kae modimo wa rona o teng modimo wa ka lokileng o ya phela re leboha lentswe la hao le re file matla ntate o yema o sa dumeletse ntate re eme ntate di le teng diphephetso re eme modimo wa ka lokileng gobane o re bitsitse ke a tseba ke o bone ga o so ntlohele ga o so ntahle o tsona le nna le boloke ntate boloka bana ba hao ga ba hlaelwa ke mathata ba seke ba tloela ba tisetse modimo wa ka gobane modimo ya matla ohle ke a leboha ntate ka bahlanka ba hao ke a leboha ka phuthego ya hao a hlonolofatse modimo wa ka re tsitsipetse Jehova re dutse ho wena re tshware ka matsoho wa rona ntate re a leboha modimo wa ka hlonolofatsa lentswe la ho hlonolofatsa bana ba hao tshebeletso yohle bileng teng modimo re a leboha ka yona ntate morena mohau wa hao bonahale dipelong tsa rona o tshepo ya rona o matla a rona re a leboha ke yona ntate ka Jesu Kriste molokodi wa rona Amen.
ropele modimo matsoho hle batho ake ba Modimo. sishayeleni uNkulunkulu izandla haleluya Ha ke ropele moya o halelang ditlatsi. Ha ke ropele moya o halelang Thank you. Kopa lo pele worship team ena matsoho. ake nishayele haleluya Ha re qetile jwale. sesiqedile ke okwanamhlanje Tsamayang lo etsa seo modimo a reng le se etse. hambani niyoyenza lokhu uNkulunkulu athi nikwenze Le tlohe mo modimo a re le tlohe teng. nisuke la uNkulunkulu athi nisuke khona Le be mo modimo a le batlang teng. nibe la uNkulunkulu anifuna khona Ke tlo etsa ditsebiso tse nyane fela ka pelenyana. uzoyenza lezaziso ezincane masinyane But before I say ditsebiso tseo ka hobane shining light ya kwala ka jeno tjena, ngaphambi kokuthi asho lezo zaziso ngoba i-shining light iyavala namhlanje ska le utlwile re tlo bula ka di 17 tsa January. njoba nizwile kuzovulwa ngeyi-17 January Ka di 22 meaning Sunday after di 17. emva kwaleyo sunday esivula ngayo Re qala ngeyi-22 revival ya rona e tla be le Labohlano ho fihlela Sontaha. i-revival yethu izoqala kungolesihlanu kuze kufike ngesonto Re tla be re na le moeti Israel Mosehla. sizobe sihambeli sethu israel musehla Ke monyetla wa hore o be mo a leng teng. kuyithuba lokuthi ube khona la Hona le akhona. tlolo e modimo e beyang e sa tholaleng easy. unalo gcobo alibekayo engingatholakali lula Ene ke dumela modimo na le sa batlang ho se etsa mo phutong ya rona ka nako e jwang. cabanga ukuthi uNkulunkulu khona afuna ukukwenza ngebandla lethu So le tla utlwa dintlha nako e tse ya through the media. nizozwa konke isikhathi sichubeka Now ke rata nka nako ena ho leboha. ufuna ukuthatha lesikhathi abonge Ke lebohe phutho yohle. abonge ibandla lonke Tsohle tseo re kgonneng ho di etsa ka nako ya lockdown up until now. kukho konke esikhonile ukukwenza ku-lockdown kuze kufinyelele manje Ke lebohe Von ukuzobonga novoni and ke lebohe le Adriana ba nkutlwe ke a tseba ke se ke reng. abonge no-adrian They hear Von, they hear Adrian. They are not sure what's bezwa nje happening. von adrian abazi ukuthi kwenzakalani But thank you guys in terms of making sure that we are able uleboga gore le Re connecte. kgone gore all this so that e ka ya lefatsheng le kaofela. connected ntho kaofela gore di ye fatseng kaofela Brother Aaron ka hare ka mane. nobut aron lapha All ngaphakathi members of the worship team. onke ama-members we-worship team Ke lebohe my team e etsang hore ho be easy ke tle ke tlo rera. ubonga ne-team yakhe yenza ukuthi kube lula ukuthi azoshumayela Ausdudu Masedi usisidudu masedi nenneng ke mo romella di script late nna ke kwesinye isikhathi umthumela ha e batle nje nna late. go etsahala nna ke batla ke ema mo nthong e yena nngwe akafuni le ukwazi ukuthi kwenza njani ufuna nje makazoma konke sekulungile so ke a leboha hore ha ke so utlwa complain uyabonga ngoba zange acomplain modimo o etsa hantle lelapa la hao unkulunkulu akwenze kahle nekhaya lakho may God give you more money unkulunkulu akunika imali eningi hobane ke a tseba o tseba ho hodisa mmuso wa modimo ha o tswere tjhelete ngoba uma uphethe imali ukhona ukukhulisa umbuso kankulunkulu ke lebohe moruti Kgomotso bonga umfundisi uHumutso he is special mo ho nna uspecial kuye I always tell him uhlala mtshela and ke tsebe o nka jwang tabeng mara nna akazi ha ke ukuthi na taba o uthatha nka njani jwang. futhi akakhathaleni ukuthi I uthatha always njani say ke bona jwalo ka mora wa ka uthi umbona njengendodana ha yakhe se colleague ya ka le akamthathi njengomsebenzi naye empa ke bona mora wa ka ho yena uthi makambheka ubona nje indodana yakhe you make my job very easy moruti wenza umsebenzi wakhe ube lula kakhulu modimo a hlonolofatse lelapa la hao unkulunkulu akubusise nekhaya and give lakho you money le wena akunikeze futhi amatsibitsibi a o phamise modimo akuphakamise a o fe tsohle tseo di batlang akunike konke okufunayo ke lebohe sephalaphala sa ka othandiweyo wenhliziyo yami umayithululu bo Megi umeki lona le mtseba ka Megi akere thina simazi ngomeki kodwa umfundisi uzositshela lela lazi so right he Megi ke a o rata siyalifuna naleli bana baka nabantwana bakhe this year ibile nna kwa lockdown mara ke spendile nako e ngata ke sena le bona ke tse ke le teng. bekuyisikhathi se-lockdown kodwa akaspendanga isikhathi nawo So re leba modimo hore ba kgone go ban support. ubonga unkulunkulu ukuthi bakhonile ukuthi bamsapote I love you all guys, unithanda nonke intercessors, all the leaders ama-intercessor, of wonke different groups. ama-leaders wamagroup ahlukene Modimo a letse hantle. unkulunkulu anenze kahle Le utlwile nizwile le mo setlang ngiyakoza re ja nama
re ja dikuku le re batlang hape. sidla namakuku futhi. So bao ba leng teng ba sa yeng wherever Laba abangahambi M-Connect tse re tswela pele ku-M-Connect kuyachutshekwa. re qeta ka Christmas Day ka di 25. Kuzocedelelwa ngeChristmas So nge-25. sonta se tlang o fihlela ka Christmas re teng 8:30 Sukela next week kuze kufikele ngeChristmas 8:30 ikhona. all of us we are here. Sonke Now sizobe sila. disifiso tsa ka ke tsena. Ifiso zakhe Ba re dijo di jowa ka bomang kuthiwa ukudla kudliwa ka ba e ngevakashi. ha bana ba le siko batho a ke tsebile go tlo ja. Phela mama ngabe bebangekho So ra bekile leboha hle. sidla. Siyabonga. Aus malifu Malifu brajo Rajo ra leboha re tlo le emisa. Yes. siyabonga ukuthi nizokumiswa la. So ke tlo kopa hore ha re tswa hona je Sizocela ukuthi masiphuma manje baiti bao ba rona bao labahambeli bethu labo ba tsamayang le malifu le Joe abahamba nomalifu noJoe ba tswe le bona hona tjena baphume bona manje ba tswe le bona baphume ha na o se dudu le mogoti khomotso ba teng mane la o se masehla la o selile uSidudu no Masehla ba tla le thusa ba le bonse re ya ko fatshe ko restaurant. bazonibonisa e-restaurant le phansi So after bona ke kopa all other visitors maqeda bona ucela zonke ivakashi ba ezikhona ba sale morao le bona babalandele reason ko ga le kena mane tlamele le sanitizer ke re. i-reason ukuthi maningena lapha fanele nisanitize So bao ba bang ba tla latela kana wa indisanyana then o bone. abanye bazolandela ungawayindisanyana bese Then uzolandela ka mora mekgatlo le mmedi e ho latele phutheho. emveni kwabo bonke labantu kulandele ibandla Now baetapele bohle wa go meetapele wa small group church council whatever group o le ko abaholi bamagrupu ahlukene le a tseba as always we do baetapele phutheho pele gona Niyazi baetapele ukuthi re tla ka morao. abaholi bazozamuva Morena wa kgotswaletsa uNkulunkulu womusa nenze kahle ke kopa o Smalifu le tso jwalo ka latelana.